Siap Dan. Santai. Siap. Apa itu? Mati Dan. Mati? Iya mati. Oh, kamu saya tembak mati nggak apa-apa? Jangan Dan. Ini Saya belum menikah Dan. Ini senjata. Buat apa Dan? Tolong tangkap seseorang. Nanti fotonya saya kirim ke WhatsApp kamu. Siap. Tolong tangkap secepatnya. Siap Dan. Saya tunggu ya. Tunggu target operasi ini harus selesai sekarang juga. Siap Dan. Oke. Makasih lanjut. Dan. Siap. Masih muda, toha lagi, aduh. Cak modal. Ih dehan. Balik ah. Nah, mengejar mimpi di podolan cak apes pisan. Kayaknya dia. Down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.
Bro, kemana wae bro? Friend. Ya friend. Awas ya. Kemana wae 2 tahun iya teu katempo. Biasa friend. Kasus nu teu eureun-eureun. Kasus naon bisa teureun-eureun gitu tuh aingnya. Biasa friend. Kasus dalam isi perut. Kamu libur sengaja saya panggil. Kamu masih ingat 2 tahun yang lalu pernah menangkap buronan? Iya dah. Sekarang dia lolos lagi melarikan diri. Dan tugas kamu sekarang sama seperti yang dulu. Siap dan. Oke, saya pergi ya. Siap dan. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Sepertinya tadi saya kenal orang itu tadi. Angkat 3 kembali. 3 jalur Ambon, lajur 1, 2, baru lajur 3, oke. Dibuka Babu dan L4 separuh. SFO Gianyar 213 melaporkan. Panam Pak Desa. Panam Pak Haji Sopian di alhamdulillah nih. Terima kasih matur nuwun. Tadi sudah di 87,210 jam. Duh, libur saatnya santai ya. Ada saatnya mimpi manis ya. Lot 213 Janger atas nama Pak Haji Sopiandi
menginfokan Kiat SFO. Halo Dan, ada di mana? Rapat kantor. Oke, siap. Sekarang, Sunan. Siap. 813 Pak Sob. Duh, pergi libur setengah kantor deh. Harus pawe lah. Jangan pakai seragam, harus baju biasa. Oke lah, siap. Susah sekali, udah 2 kali bocah ini lolos terus dan lolos. Daniel kasih kepercayaan, tetap lolos wae. Gua turun tangan, tapi saya coba lagi dia. Siapa tahu kali ini berhasil. Apa dah? Siap, duduk. Libur. Masih ingin tugas? Masih dah. Ini buat apa dah? Satuin. Siap. 2 kali misi kamu nggak dapat. 1 kali lagi kesempatan, kamu akan naik pangkat bila berhasil mendapatkan dia. Siap. Targetnya seperti yang kemarin, Siap dan. orang yang sama, wujud yang sama. Begitu juga sih. Dapat kabar dari tim khusus, dia ada di sebuah perkampungan, nggak tahu ngumpet atau apa. Nanti saya kasih kamu alamatnya dan kamu tangkap dia. Kamu jangan pakai seragam lagi. Oke, siap. Tapi yang main tangkap lagi. Siap dan. Oke. Oke. Sudah. Selamatan diri 813 Pak Sob. Bang, numpang duduk ya bang. Yuk.
Bang, ada korek bang? Nggak ada. Mau kemana? Cari angin. Jauh amat. Iya. Gua curiga ini sama orang. Bentar ya. Ya mereka. Mau kemana? Ampun Pak. Ikut saya ikut. Jangan ganggu gua lagi. Anjing. Duh. Duduk. Kenapa? Lolos lagi Dan. Kerja lolos melulu. Aduh. Capek Dan. Kenapa lolos lagi? Ya licin Dan, kayak belut. Kayak belut. Apa Iya. itu belut? Belut. Iya belut. Yang makhluk perairan itu? Iya. Sama belut. Licin Dan, aduh, kewalahan. Prestasi kamu semakin kesini semakin menurun. Ya Dan, maaf Dan. Pengen naik pangkat, prestasi tidak ada. Nanggap turunan 3 kali nggak dapat. Nih Dan, saya mundur Dan. Mundur kenapa? Sulit Dan. Oke, kamu kasih misi yang lain. Oke Dan. Tapi mau tidak mau kamu harus terima. Siap. Naik jabatan, gaji turun. Aduh Dan. Terimalah. Aduh. Aku harus turun tangan. 3 kali meleset. Pasar 3 kembali. Makasih, silakan dipantau-pantau kembali. Oke, siap, laksanakan. Untuk semua jajaran standby di areanya masing-masing. Terima kasih.
Ya, halo. Halo, Pak. Apa kabar, Pak? Halo. Alhamdulillah baik. Oh, Kai. Ada apa? Begini, Pak. Saya punya misi, anak buah saya keteteran, lolos terus nangkap seseorang. Nangkap apaan lagi, Bray? Dia incaranku dari tahun ke tahun, bulan ke bulan. Susah banget. Ya barangkali ada yang mampir ke situ. Nanti saya kirim fotonya, ciri-cirinya, dan jika ada langsung tangkap aja loh. Ya, kasihan anak buah saya udah pada habis bonyok melulu oleh dia. Oke, saya siap bantu. Oke, siap. Jika nanti ada, saya tangkap, langsung saya eksekusi. Oke, Pak. Ya, siap. Lanjut aktivitas, Pak. Oke, pokoknya oke. Seperti biasa. Mohon bantuannya, Pak, buat jajaran Charlie, jajaran Delta, dan jajaran Bravo. Semuanya siap mengeksekusi bila mana ada kabar dia ada di mana gitu. Oke, saya aktivitas dulu ya. Saya jalan dulu nih. Oke, aktif kenyamanan saya laksanakan. Oke, siap. Santai aja, bro. Saya share ke pesan tersembunyi ke semua jajaran. Oke. Dan mungkin saatnya aku harus cari tahu. Padahal aku dan dia saudara kembar. Tak habis pikir maunya apa. Apa mungkin karena dendam di masa lalu? Aku harus cari tahu apa maunya. Mau tidak mau harus cari tahu. Mari kita ungkap kebenaran. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.
Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Yes, Kuiji pak. hijau ya. Mau kemana Kang? Wah, jalan-jalan. Panas ya mungkin, Kang, panas. Ada yang dicari? Nah, ini teh kampung naon teh ya Kang? Iya teh Kampung Ciparai. Parai Ya, Kampung Ciparai. Desa Pabuaran. desa Pabuaran. Iya, Kecamatan. Pabuaran. Kang bukan orang sini ya? Nah, Pisang saya baru lihat. Dari mana Kang? dari tadi. Ah, Dari tadi di sini maksudnya. Kang esnya Ya ya. sendiri aja. Sendiri. Sendiri aja. Aja berdua, kenangan aja. Nah, ajak pasangan. Aku kagak. Enggak, apa? Sebuah perjalanan Bang. Seger ya es naon itu teh? Ini es kuwut. Es kuwut. Ya. Pabuarannya es kuwut di Pabuaran itu. Seger kan? Seger, aduh. Naon wae teh sina es kuwut teh? Ini itu melon, sirup, sama kelapa. Ada bintik-bintik naon dia? Itu biji selasih. Biji selasih. Bukan telur kodok itu bukan. Bukan, wah podoknya ada kenceng nih. Baper ya. Kayaknya ini nih yang saya cari. Si Bray. Cutinya sama kan? Alhamdulillah. Tunggu apa ini? Dia lolos. Ya, foto dengan si Bray ini. Ya halo, bagaimana Pak? Hah? Lolos lagi. Tapi nggak apa-apa Wak. Oke, lari kemana dia? Oh, sebelah selatan. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak. Oke, tetap semangat Pak. Ya. Anjing cepu.
lain capu. Tiap sudut. Sialan. Sampai kapan dia selalu mengejarku? Iya, siap kan? Oh siap. Nanti akan segera saya bereskan dengan cepat. Mohon maaf bila gagal lagi dan gagal lagi. Ya, saya minta waktu lagi untuk mengungkap dan menangkapnya. Ya, ya siap. Kalau laporan dari Mang Benter lari ke selatan, kemungkinan dia akan lewat ke barat dulu. Dan kalau ada di selatan, aku akan sergap langsung ke selatan kayaknya. Dan apa mungkin dia juga akan lari ke barat? Berarti harus pasang orang di sana. Oh iya. Lama banget sih. Halo? Halo? Siapa ini? Oh, Fernandos. Sabrol ada? Ada, Nan. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pram. Ada misi. Dan target saya ada laporan lari ke arah selatan. Jadi saya mau sergap ke selatan, khawatirnya lari ke arah barat. Saya minta personel ada yang standby di situ buat jaga-jaga barangkali dia lari ke situ. Oke, siap. Ciri-cirinya tolong share ke WhatsApp saya. Iya. Oke, siap. Saya kirim. Semua datanya lengkap saya kirim. Oke. Jika sudah ada kabar, saya akan langsung tangkap dan langsung berkabar. 86 pokoknya, Komandan. Oke, siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Bajingan. Tiap kota, sudut dan dimanapun, mereka dan antek-anteknya terus menggangguku. Harus bagaimana lagi? Apa aku harus selamanya bersembunyi di hutan ini?
kabar dari kawan-kawan dia lari ke hutan. Apa harus saya langsung mengejar dia? Ya, mau tidak mau, aku harus menangkap dia langsung. Sialan. You can see me riding on the pavement. Young kids that growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sick of dealing with this old plan. They know that we're falling apart. You got me like, oh man, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're falling apart. Sudahlah, kalau di antara kita tidak ada yang mengalah, kalau di antara kita terus-terusan egois, kau jadi aku dan aku jadi kau. Pergilah kau ke kota sebagai jadi aku, biarkan aku diam di atas rimba ini. Sabotase saja diriku seakan kasus kamu tidak ada. Sabotase semua perkara tentang kamu. Hilangkan semua kasusmu dan mulailah hidup baru.